Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinghed itinagan a Maricel adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasaktanak iti kastaunay idin sukatnak ti kaayan-ayat ko. Ket nangikallay sa iti sabali. Gapu itinalaos a panagayat ko kenkwana, nakaaramidak iti dakkel abiddot. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Maricel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Manang, umaikan, mangan tayon. Sige laang. Mangan kay latan, sa anak pa yung mabisin. Anya, kadno di ka pa'y nangan itay aldaw. Kasano kuma ako nam adi ka mabisin? Saan mo ka di anaawatan dya imbagang? Mangan kay latan. Nekat, saan ka nga agungat manang? Kasano? Nagdagulit ka mat ngamin? Masaknan kami lang kan ka, manang. Agyaman aklangan. Sige, panawan na kon dito'y. Kaya't kuti agmay-may sa. Agyaman na, nauray ka matlaang nga arimuar di ta kwarto, Maricel. Kung naklakit din no agpupok kalatan aging gatinggana. Manon alawas akasta ti jar mo. Ay, madanagan kami kan ka. Sandak latan nga kaskaso, nanang. Anya kat asaanan. Mabalin aya nga ron mat asaan da ka nga ikaskaso kat anak da ka. Napatag ka kada kami. Kat saan mi akayat nga dadakos a mapasamak kan ka. Nanang. Amok anasakit tinapasamak. Ngam ikarigatam ko mga awatan. Noita, jak mo ti ibagak, nanang. Sa diwa pa ilang amin ti sugat. Nagsakit, nanang. Kasla jak kabailan. Italaang dayta anak ko. Tanabiit pay. Ngam mamati ak nga iti panaglabas ti aldaw. In-ino tong matlaang ang makalipat ka. Hello, Jaira. Oh, kumusta ka, Maricel? Kastoy, malmalday. Awisan ka kumata rumwarta. Intayag pa siya. Masadutak arumwar. Anya, ay unay kamutan. Umay kakit din tapno makaliwaksay ka. Masadutak nga rod arumwar. Si kalatan no kayat mo. Anya, Dayta ka dilaang tinyawag mo. ay unay kamutan, Maricel. Sige, Jaira. No awanan ti ibagam. Putdekon ti saritaan ta. Ay, kunaklakit day no talaga asaan mun akayat timangan, Maricel. Tatang. Anya mo dayta ibagbagamon lakay. Kakaiso na ang makisango ang mga anak mo. Ibagbagak laang mati obserbasyon ka. Kunak no takderan nan ti saan na napandangan. Aging nga akaslanton si Ed. Ay katiyamahan ng latan Saan akasta nga ado pa'y lang ti bagbagamot lakay. Husto daytan, nanang, tatang. Ituloy yukit din ti mangan. Ay, day tantukat nga bin amam. Sumana o nga meg. Oh, kumusta ang tirik nam? Agsen na ay ka kunak aya? Amo matisungbat ko iti dayta. Ngam apay anda maagampay laeng. Ay, Maricel. Kasayatan no lipatan mo ti amin. Maibagam ti kasta. Gaputa saan asika ti masagnan. Ay na, friend. Ababala ang tibiyang tapno agpaidagal ka iti kinaliday. Ag-move on ka kit din kat enjoy ang tibiyag mo. Sumagmamanumatan abulan. Manipod nagkasarda Justin kan tinangisukatan na kanyak. Nga maging gaita. Adak pailaang dito yamang namnama ka ni Justin. Ay, aginggat ka ano akas tuyak. Sino matay ito ni Justin ti umawawag. Pudno ka di da ito Hello?
Hello, Maricel. Ne, Justin, apay nga agsang sangit ka. Anya tinapasamak. Mabalin ka di nga kita ta, Maricel. Anya? Agyaman tayo manugot ka makisinara kanyak, Maricel. Apay, anya nga min tinapasamakan ka. Apay nga agsang sangit ka nga imawag. Gapot agbababawi ka nang ikasar kinimiya. Ha? Gapot si kapay laing gayam ti ayatek. Justin, Pudno ti bagbagak, Maricel. Kat agbababawi ak asaan asikating kasar ko. Justin, sana naksayan ti panagayat ko kan ka. No kasta, Wan Justin, ay ayatan ka pala ang aging gaita. Kagurak ti bagik iti dayta. Ta iti laksid ti naraamid mo. Ti kapulos kagura. saan arumbang aguram ti bagim? Maricel, Justin. Nagragsak ka man ita, manang. Milagro. Oh, apay, dakas ka di? Saan matkit di? Mas dawak lang amin. Kala at dayta. Idin to ta idin na minsan lang kat nakita ka nakalidliday ka. Kat ididay jay Ita, naragsak akon. Oh, apay akas na ti panangkitam kanyak. Makapadanag kamot ngamin, manang. Na, taapay mat. Basta, uray anyat mapaspasamag. Saan mo ko mga itulok, Anya ko maaga po madadaal ti limbong ti panunot ko. Ala, agtimpla ka man la iti kape mon tapanawan nak ditoy. Dadaulam lang tinapintas nga aldaw ko. Demot awan sarak mo iti trabaho ita, Maricel. Ngam nakarubuhat ka mat. Ada pag nami nga aggagayam, nanang. Kasta aya. Wan nanang. O sige, mapanakon. Aguray ka. Mabiit man laeng. Apay ka di, nanang. Okay ka kadilaeng, anak. Ha? Anya ti kayat di sa wan nanang. Amangan kit demot no peke na ita ipakpakita makinaragsak ita. Ang mga no pilpilitom lang tagbalin ang naragsak. Anya kayo lakit din na yan, nanang. Apay ko mga agpamarangak ngay. O sige, nanang, katni, aldawan. Ang mga numatagtakanan nga agur-uray, dagiti gagayim ko. Apay, anya nga min tinapasamak. nagsubang kami ti asawak. Anya? Katagyaman ak tayo may ka ditoy. Madanagan ak ngamin kan ka itay. Iso nga'y mayak adagos. Apay, anya kami tinagapaan nyo ay ha? Saan mo nga amuan? Noan niya day jay. Okay. Santan a panunutan ti may papankan ko na. Data ti agkaduha. Iso at ti may papan kadatang arod ti panunutan ta. Wala. Kat mailiwak unay kan ka, Maricel. Oray syakmat. Kailiw kamutan, Justin. Maricel, kasarita da ka man Ha? May papanitian niya, nanang. Napanamitay. Nagsasarak kami kadagiti gagayim ko. Anapan nagpasyar. Kat, apay nga ron, ngayon may ni Jaira, diti balay. Ha? Nagtulag kay kano nga umay ditoy. Ngamrimwar ka man. Saan na nga ta naawat di text ko? Awagan na ka itay, ngam naka-off mo, ti cellphone mo. Nalobatak nga minanang. Kanjak intugot ti charger ko. Kasano alubat ako nam. Kat nakitak na itay nga da kain-inawag mo. Hindi sumangpot ka. Ay. Kita maatanay. Sabalin sa mutan tiyara aramida, Maricel. Pasensya kan, Jaira. Nawan iti panunot ko tinagtulagan ta.
Mangilawlawan ka. Apay, sa dino ngamin tinapnapanam, ken asino ti ibagbagam akin na sinarak mo agayim mo. Awan mo ti amok adad dumapay agagayim mo. Kwa, Jaira. Agpudno ka man kanyak, Maricel. Adda ka di aramidam akalukwan, ah? Kwa, Anya akwa. Kwa kala akwa. Kaya't asawon day ta. Talagang adda. ne, awan, Jaira. Awan. Anya kumamot nga eh. Hello? Mailiwakan ka. Umay ka dito pagkit-kitahan ta. Kwa, ada ko maimportante nga ramidak ita. Napatpatag ka di da itang aramidam nga miti siya. Ni saan? Saan nga iti kasta? O sige nga Roden. No saan mo akayate umay? Di naksiguron ay ayaten. Saan nga iti kasta? Wen, sige. Mawatak. Di na kon kayat. Anya ka ka di, Justin. Sige nga Rod. Agawid akon. Mabit laang. Sige, orayan nakdita, itamat laang. Saan kan makapaglibak kanyak, Maricel? Anya ti kayat mo asawan. Agin di ang muka pailaang. Anya day tangar aramidam. Isumot lagayam akila at arim magsak ka. Kunak man lano nakapag-move on kan. Anya day ta. Kasta ka di ti kayat mo abiyag, ah? Anya ka di dagita nga ibagbagam. Ay na, Maricel. Uray ka di asyak agayim mo kat lukwam pailaang. Tapno amom, adda nakakita kada kayo kini Justin. Ay, unay kan, Maricel. Anya day tangar aramidam. Nabayag ka din nga kita kayo itinalimat, ah? Kwa, Kwamanin nga. Anya day ta kwa. Awan lakit kwa. Amukon. Isumot lagayam akala at agim manaygay ka idi. Taamangan no agkit kita kayo idin kin ni Justin. Gets ko itan. Jaira, maawatan na ko, mama. Ay nasa anak adang nga akaskan ka tapno maawatan ka. Sa anak akon sintidor agayam. Itinaudi pa nagkita mi ka ni Justin. Manmanon nga agtext na umawag. Numat awagak. Di nakmatsungsong batan. Namin anon at ineksak. Nga saan apulos nga grip-reply. Pagilasinan ka din da ito eh. Tapno isardang minti aramiden mi. Ang kasano, kabailak ka di ang mapukaw ko ti may kadwagon daway. Ti lalaki nga ay ayatag. Pampanunotag pailaang. Kasladyak kabailan. Anya ti rombang nga aramidag. Oy, Maricel, bigbigat ngam saan ama ipinta tarupam. Ape aya, kayat ka di asawon day taan nagsina kayon kin ni Justin, ah? Saan? Manmanong aminan nga agparik na. Sana nakas idi akanayon nga umawag ka nag-text. Ay, danga ka talaga niya. Anya ti ekspektarum, kat adda asawa jay lalaki apagtatak kunam. Literal. Agparik na lang ken kano kasapulan na ka. Jaira. Oh, di mo ka di madlaw day ka? No okay da iti asawa na, saan nga umaykan ka? Umaylakan ka, no adda saan da nagkinaawatan. Kastalaan day ka. Ngam imbaga na asyak kano at talaga ti ayayatan na. Ay na, makulkul ti panunot ko iti kasta kinadangam, Maricel. Mapampanunutan ana imbag. Pudno amin nga imbagbaga ni Jaira. Kadag ito'y napalpalabas ngal daw. Salaang umawag ni Justin. No kailiw na. Iso ti umawawag. Sigurado nga ibaga naman ang ngagkita kami. Tamailiw kanyak. Hello? Maricel, agkita tayo ta. Pay sukat ti kunak.
Sige, Ngamsaanin nga iti sigod a pagsarsarakan ta. okay. Ibagam nga rod, no sa dino ti pagsarakan ta. Maricel, Ibatanak, Justin. Di nakarakupan. apa yan? Nagisinarakakan ka ita. Takayat ko a formal ti pagsaritahan ta. May papaniti. Huston, Justin. Diyak kayatan. Nauma akon iti kastoy a set up ta. Di mat ay ayatan nak. Diyak mo. Numakunapay apan agayat daytoy a marikrik na. Apay, kabaalam ka din ang mapukawak iti agnanayon. Nabayagan anapukaw ka. Manipod insukat nak. Kat nangikalay sa ka iti sabali a babae, Justin. Kat, anya nga rod. Adakin ka, no anya ti kunam. Putdantan a mamimpinsan ti anyaman nga adda ka data. Daytoyan ti maudi a panagsarita ta. Nasaya at tadimteng kandang nga babae. Ay, Apay a sinipat dakmat lat ng tatang. Namagang pailaang. Mangibabain kang anak. Tapna, ma'am. Imay dito iti asawa ni Justin. Kat birbirukon na ti asawa na. Sinalbag kang anak. Di kag pampanunot. Insukat na kalangarunan. Ipilit mo pailaang ti makilubon kadakwada. Ha? Nangipipanamit utek mo, ha? Huston, tata. gusto ko man. Ay, naglabasit ang data pingping ta anak mo lakay. Pangasim nga minmatan, anak ko. Gusto na, sinaamon day jay alalaki. Nakisina akon kan kwa na nanang. Rumbang laeng, magisina ka. Ang anya pa ita. Nalpasan na naibabain ti pamilya tayo, gapukin ka. Ha? Gusto lakay, saan mo nasaktan ti anak ta? Ala, umanaw ka ni ti sanguanak si ka babae. Tama nga nunjak malapdan manan ti imag ngagdiso ni tarupa. Nagwaras nga rod iti lugar mi ti may papan kada kami kini Justin. Ket mababainak launay, Mr. Lonely. Saan maten ang nagsabsabat ti dalan mi kini Justin. Tuy pagayam mo, Maricel. Agyaman nakpagayam Maricel iti daytoy apakasaritaam. Ala, nasayat met. Tasaan kayo na nagkitkita pa'y kini Justin. Ket lipate mon. Gapo tasaan nga iso ti paraken ka. Ket amok adumteng to ti talaga aparaken ka. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Maricel. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, June Rebutaso. Kan sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.